Musesia nienda kukethia watindata ndiutho cha thini wa kilungu cha Usili muthenyani wa umuthi nina wikwatio kana ni watindane saa na Kusila kilunguni kini withitwe uitetheka na maubo kana maubundisio ala twithitwe twiunengelelia iyulwa maundu ma Makoani kotini kana maundu kivathukanio maundu ma Usili na ndi muthenyani wa umuthi nienda twende na unena ni awitu na tutanamba kwambia nienda uthocha wakili witu va studio atukethie nikenda twambililie unena ni awitu muthenyani wa umuthi ni Faith Mackenzie wa mutunga maikulu yaku Kusila nambari twatumane mukubi ile 395 na ithwa wina undu withwa uyuthinia wake maundu ma Usili indi wakili no kwithwa itunenga namba baya muthiani wa kilungu ithwa indi ute withukisie nikenda ubikie na kosa namba isu nikenda mutumwanie au ubikie na kutethia thini wa bata wako wakili utindiara nesa muno tigaribu ko ni muvea muno ndukethia musiaisi musiaisi nena ukethia na kwa masirwa nitawa Cyrus Maweu nyeni wakili na netukwetha tuinanania maundu makonetie Usili na kimea ni muvea muno asante na indi muthenyani wa umuthi twinenea yulua kusilwa kwa Makoani ala Manini kana small claims court na indi nundu ta mwimwesia maundu ma Usili yeleke kane sana kikamba indi wakili no kwithwa aituelesya na tuimanya chochukita wa uni chao wakili kwa tuelesya yulua Makoani yani tameva ekatuzoketena banini twasisia katiba kaito nekatunangereke ndokala twita access to justice kana withia kila mundu ni wavikia kukwata haki yake na kuyalama enda kotini kumanda haki sio na discussion yetha kana kusila Makoani kwena garama wathi nukuibwa nini kila twita filing fees na withia mapinda maingi si yolo withia Makoani yani mekwekala kotini muno huko etha na discussion ibinda yasa na 2016 twanengwa moya usu wa small claims na huo moya usu wanenga court isu mwanya wa kwithukiza Makoani fulani na ni moyu wetha ndielesya lakini kindu cha mbene kuelewa kana court ino yaeti wene kana andu aingi vyu maviki kukwata haki sio tistukuta justice kwanzia yelaisi na nzia itena procedure mbingi na nzia itena technicalities mbingi ndu mwao jitu na court situ si technicalities mbingi lakini twasisia small claims court ni ina procedure raisi monopio na Makoani ala small claims court yethuki yasia ni Makoani matena value ithonokete million yomwe etha Ikoani ni ithonokete million iwi yethukiwa ni small claims court lakini tikwasia yethukiasia Makoani yonthe ala mathikite 1 million pe ala specific itena mwanya wa kwithukisia nundu mwanya wa kwithukisia Makoani uthaunanganitwe ni mwao na mwao nueleasia kila judge kana magistrate na kwithukisia kana court na kwithukisia na still mwao uithi uyelesya maundu amwe ala court isu tatona kwithukisia ekana mbia bala methukiasia kindu cha mbene kusisia contracts etha nandu manegwa nitakweka undu fulani na maandikiana kana mamo kuandikiana nundu lilikana twasia procedure na technicalities ni mawaleta vyo for as long as kana value ya contract isu ndithonokete 1 million mundu ni yakaskata kwa small claims court kindu kingi meka ni tasi mundu no meiye wakwatwa ajali na kila eukulia kana kila compensation ila ekukulia kotini ndithonokete 1 million mundu ucio na mwanya wa kuthi katika court isu kweta small claims akambise kwani yake bau na kwani yake yethukiwa haya kuya ndwangi still with ya till asma mundu ni wome au kwa ajali la tuita material damage maybe property ya kunia nangiwe kano wendia wakwata ajali na ngali yaku ya nangeka but wasisia value ya kana garamela utomeye wiso with ngali sunde thonoketa 1 million small claims court ina mwanya wa kwithukisia Ikoani yu na kuyana na nondu ikwamwa inanga mundu usinini kila tuita remedy andonge nemegwa na contract ya kusupply goods tukasia ila tuita service providers maybe ucontractive utwa sindu fulani maybe kwa skulu kana kwa institution fulani for as long as sindu ila wa contractive will provide si thonokera 1 million mundu sia makwanisa undu mwegwanie kana thani wa supply ye na mundu nda kueva kwana na nondu mwegwanite na almost katika isu tukweta small claims
na maundu ange maingi ona ndu kwa bethania mbesa mundu akaona mbesa ciake for as long as mbesa hizo sina thonoka 1 million. Na si kibuthukanio chao na koti ingi nene ni kimiako ciakitwo bandu bamwe na koti nene na ikagitaitha oba bathiwe isu cia Makoani asu kana iwithia be bandu specific tondu twisi kuila cia kangaroo kwi high court kwi supreme ni cithana kibuthukanio ni mubeano ndo waekolio yu koti icio nthe ci vamwe nundu wasisia katika structure situ cia court court hii tukwita small claims si katika ila tuita magistrates court kana lower courts na pe maundu ali chief justice wanengeto mwanya ni mwe wa kweka aka appoint adjudicators na ndo alama kalata judges magethu kesi okosi na makaamwa Makoani asu still pe ala already appointed magistrates maende na wea Chief Justice ena mwanya wa kuma designate kana kumongelela wea ungi wa kwethu kesi ya Makoani amekoka katika small claims court. No, isi yemaanisha kana either ni magistrate unaweza kesi ya kwani yake bandu fulani. Kila kikuongeleka ni Makoani ayo. Lakini building everything courtroom akedhu kesi ya wala unaweza kesi ya Makoani make. Yu kila chongeleka ni la tuita cost list. Tundo Makoani mandiki rondo mausilo muthenya usu. Ukethia na cost list ya kawaida na beila yu additional Makoani ama file iwe katika yetu kwa small claims court. Woni kwa siakana wakili na wa high court ni Kusila Makoani ama small nini? Kimu yao ndo pau ni kindu cha nena niwe muno especially ndo mawakili maina concerns muya ombeni uyama la wete kana ndo amanengete mwanya wa kuka kutethea ciandu Kusila katika yetu kwa small claims court lakini mamina kuonena ni mo kama amend mamanenga mwanya lakini ti lazima mundu lo kuthi katika small claims court akathi kumanda wakili lilikana desire kana wendi wa small claims ni Makoani amaenda na metoki procedure ni si laisi na technicalities si hivyo mbingi kwa uwethe ya mundu wa mwene no etwae aka present kwani yake katika isto kwa small claims court akedhukiwa na kanengwa uamuzi ni procedure laisi mono. Okay. Bata wasio ni wiba bata wa small claims court ni kuhakikisha kindu chambe kana ndo ni makwata justice access to justice lilikana katiba katunengete suta haki jitu na kindu kingi ni kukwata katika processes ya kukwata justice within expeditious yani ni yathi metuke mono na nicho kitumiwa sisi amwe ya umanengete duration specific mailete kwethu kesi ikwani amina kwambia processes sio then na nekwatia ivinda ya twetikilia ni to discuss processes ikwani yu yailete kwethu kewa na kuamua na judgment tu wa mwisho ukanenga na within 60 days mia yele wambeo mwembe uitala 60 days idela kwa ni wakwata nini ni wakwata uamuzi wako na hii nundu wasisia tene kuna kila tuita backlog unaweza Makoani ni makale kwa tina mono ange makamino na miaka zaidi wa 10 na tuikwatia yu paende yu nundu desire ni kwetha na kotino katika kila sub county maybe ikatethesi ando ngi kukwata haki kwanzia ya laisi na nzia ya metoke no utonyo biche kwani kwa small claims court kuyanana na muya wala utunengete his small claims wala you established a small claims court with a small claims act nubingita mundu yoyote mundu binafsi noathi akaskata kana company wana company noathi akaskata kana association ando makaskata kila kimata ni kana ikwani ando amanete kuskata yo within kana ni ikwani ila small claims court yetekilitwe ni mwa kwethu kiesya still mundu askata itwe no either na claim against mundu lo muskatite kwa hiyo na ke still na mwana aisungia kila uskatiwe wanake akambia kwani yake na tuo gundi ukulia wala ni wakwambisia kuskata without ya neno na wa Makoani yange ni sithengeanie lakini ni tofauti banini nundu kindu chambe be standard forms ila mundu wana umundi akathi kwa internet na hii Google small claims court ni ukwata hii statements ila ufaili ya claim nasio na katika statement yesu aliasia yo file ite kwani juje file katika court yeba no small claims ni kwatia si I think counties mbewe 10 pe mwe ba masako penge milimani penge na bingu wa Nakuru and for the first time tuona judiciary maandika tweet ndiye zita kwa kikamba lakini kwa sheng
So ini kutonia kana maundu ani simple. I think asia isengi no kutha moni treaty yesu ya judiciary na tukakwata evinda no tumepitia. But kila kimaana ni mundu usu kuelesya we afailite ikwani yu katika court jeba. Nundu wailite kufaili ikwani yu katika pala undu usu wekekie kana pala ndo asume kala. Either contract kwa mfano ya hii masako. No soka file kwa ni masako na with your witnesses kana tingose ainge mavu masako na ni license kana kwa ni una yande kwa metoke form sisu mundu anda aka usosya na yele sya we askati ta mundu onge nundu achao very brief look alisyo obani nivyo na form sisu ni inengani ta mwana omonini we wa briefly explain kana elesyo kwa briefly elesya kwa ukube elesya kwa ukube ni chao chekekie ni kana topike bau mundu aka elesya maybe yana contracted ni ngania twikata ni mu supply na sindu sianona na mu supply matukumeanona na twegwanite ailete kuondeva mbesa sianona na mbesa isu na expect yani ivo muthenya muna na mbesa cia kwa yasioka na ndu isoka uyelesa koti yo mwene yukuli wenda koti yote thiata na ndi bau ni bo mundu wele asenye nenda na mbotungu mbesa sianona yusikwana na ndu megwanite thai wako betha ni chaka mbesa ciake sianona maybe aikulia garama nundu maybe utonde thanu kwate garama kalama ndiye maiba wakili kalama ndiye ma serve documents izuko o garama yo ndela wakwata athiki abo na aikulia court imutungia na bala makula cia interest nundu maybe utonde thia mundu ni mwana biashara akobetha ni mbesa cia biashara na mbesa izu tekaiwe kaleta nacio sitha simwetete faida sitha simwetete faida ku mundu ikulia aiwe faida kwanana na chao na rates cia court na ni chao mundu wenda nikenda kutwai kwani yu nikana biche kwani yu courtine mbe walete the ways katao lilikana ni kindu specific tio kila mundu waskata na kila mundu kukosete na kila mundu utona kwithia kwani yake ni yaileta kulika katika Supreme Court not Supreme Court Small Claims Court kuke ndo chambe ni komanda yo ikwani ni katika makwani ala kotino ya inengo to mwanya wa kwethukiesya kwa mfano etha makwani usu maundu ma employer na employee chandu mundu andikitwe wia makwani usu maitwa no bikapa etha ni mundu wanangi yongie sitwa tila twita defamation mundu enda anenga ne story sita na mwelekeo anangiongie sitwa hizo si ambako likapa kuke ndo chambe mundu enda kwambo mana yo ikwani ni twaite katika Small Claims Court ni mwe katika makwani ala Small Claims Court iro na kumbethukiesya na enda yikulia eskata na muskata niki na kindu maana muno amane ikwani etha kila unu claim ni more than 1 million ndailete kwetha katika Small Claims Court mwa kuthikwa Small Claims Court peila itawa declaration usaine awe mwene akasya anything kana kindu chochote kiulu wa 1 million nyendi kulia ndu nditona ukunanga anything ithonoketa 1 million kindu kingi ikwani yu kana maundu ala maetete kana maundu ala mausikanete na kwani yu malete thamata ithukigwe ni kwatenge na makamua ndutone the way ithukigwe ni another court na wa makwani wanajuthi ya mwatondu tondu kwatino ni yukie na ila isi ndo kene sembo bai mambithukisi yengi kulipasya kana we watwa yeno twiwa umwa etha we ithukigwe na court ya unango tio ndutone sioka katika Small Claims Court still uketha nundu kwati na mbe wa 20 I think 2019 uketha ikwani yaku wa failete katika court yengi na nithiende tala twase ayu makwani ni pending ndutone yata katika Small Claims Court no ginya ndoilete kwetha na kwani yemwe katika court zaidi wa imwe at the same time wakili nienda twambe kuvichabu nikenda twambe kuyuthi umoni atuisio kithia na ndi musesa igatwambe kwa saudi umo wa ndatika nini kwa thibasa bitu sio kitheti